Sibuyile ke wena mbukeli la kudokotela uthi sibuye sihleze futhi ngudokotela ngolwazi esicouting ngolunye olubaleki ukuthi silethe kuwena bese yithebeni bese uyachoose ukuthi uyakwazi ukusebenzisa noma unikeze umuntu umuntu alisebenzise noma uyasebenzisa wena uyikhulisa wena nomndeni wakho ngalolu lwazi lolu okubalekile. Sizobe sithinda nje ihloko ezithe ukuhlukahlukana silana udokotela Msimango. Mina igama uxolani Enoki Pastor Winning. Siyabonga nje ukuthi ke uhlezi usilandela. Siyabonga futhi ukuthi ke usibukile ukhethe ukuthi usibukele namhlanje ukuthi uyaqala ukusibukela ngibake ingcenye yomndeni yiba ilunga lomndeni ngokuthi subscribe. Siyakuthembisa ukuthi ke sizozama ukuthi sikhuli i-channel mikhula nathi si-improve nalolwazi siletha kuwena ngaso sonke isikhathi. Iyona ke inhloso nqange esinayo ukuthi silethe ulwazi siye ngokudevelopa ngokukhulisa ngoku-improve njalo njalo. Dokotela ngifuna sibheke namhlanje udaba la lamadoda amafishane noma masikhuluma ngamadoda amafishane yini sikhuluma ngani umuntu uthi uthinta udaba lamadoda amafishane yini amadoda omgede sikulungisa kube ngithulo kobhuti ngoba lamadoda amafishane angithuba lana sizabe sikhuluma ngomantindane yini umantindane umantindane bhuti sikhuluma ngomkhovu umkhovu ndabeka icace lena la ngathi inyanga kungumanje yena unomkhovu uya exista uyaphila udaba unamampunge baba bakade badlala ngabantu la ngaphandle babadlala namanje umkhovu baba is require a lot of exercise ukuthi ube nawo ukuthi ucreate ube nawo. Number 1 umkhovu abantwana ababulewe bovuswa bashayelwa speaker le speaker nawungayo isitolo yosifuna angeke usithole nya zakhomba esinye sikamkhulu wamandingi zakhomba maso le speaker so yasibuka so yasicabanga leti speaker ukuthi ngubula ngasitolo umkhovu babe sikhuluma ngabantwana abantu lababulewe shothi nomuntu kwentiwa kanje so bamthebulile lo mntwana baniqothena neyomfihla nje akudala ukuthi abantwana babafihlwa ngasemifuleni ngakuphi kuphi ukuthi lo mntwana ungakanani kwentwa ini labantu basibaganga bambe bomgubha lo mntwana lapha bashayele speaker njenga it's like lento ngayibekisa ngesilungu I can call it it's like set of theater yabona na use theater ngese theater bakubulala ungezwi lutho but ubeze webhayina sebaqedile ngawo ba reverse lo moya wakho uvuke nalabantu abadala bebanayo leyo theater yabo leyo that was theater ekutwe bunyanga kwazi ukuthi bakubulale bese bayakuvusa ungalala almost 3 days 4 days bakuvuse yabona ukuthi leya abantu abadala benesipilolo lesikhulu because they can bakwenza ukuthi ulale for 3 days that is why kudala bokuthi bhudina ngabe umntwana ashonile umkhulu ashonile ngoba lento iphezulu gogogo nomkhulu nebantwana labantu abasingashonile bekungaveli kuthathwe nyalo ukuthiwa isafazi yaquqa bakufaka epanini bobekwa lapha ecansini umbonyo ngengubo fuhlele lamalanga amathathu solo bazama bapita Msimango bapita Zwane bapita Sithole bapita abantu kuthi bende i-research ngawo ngempela yini nangabe khona ibhodlela lesi bomsimango bakhiye kulo mali crack uvuke baningi abantu bake bavuka kulezi zinto lezo ngaleso sikhathi mawuthwethuliwe ba so nasikhuluma ngomkhovu sikhuluma ngento ukuthi uthola ukuthi njengala intombeni but nelidziwe elikhulu lapha labo ma size 145 nelidziwe lapha lezo zilwane sekuseyilwane labantu because inkulumo yabo ngeke uyiunderstand bayakhuluma yabona is a set of language wona lo uzoyiunderstand nale zinto takho lapho ke babe labantu bahlala phakathi ezimbizeni into lebanga ukuthi bangakhuli yile mbizo bavalela kuyo bashayela speaker intsha bababe ngaphumi bengaka umvathi umuntu wemini uhlonele enye into imfishane ngake intsha bengaka ngicala nje ukuyibona empilweni yami abantu uthola abantu bambingele babona wena mara wena ubaboni bona there's a party funny thing bona babona ukuthi nanqolana mara qola khona ubona usi namba bemsimango la uyangithola so nasikhuluma ngemikhovu ngendoda emfishane sikhuluma ngalabo bantu laboka that is why bangakusebenda ke ngoba ngokuganga ukuthize okuhamba kwenzeke endulo vele babe bokungadlala nyalo nyalo dadlala too much dlala ngabantu ebaxhatha bekisale shonsele
dala bofika ukuthi mina ngingixolane futhi nangivela kubantu wonke umuntu ubheka phasi bekuthi lento na uthi ubuthi into naye ngashona lento iyapi lomkhovu it's whereby soqhamuka lamakhambi la kuthiwa lana gculane sizokwakha wena impela novela hayi wonke umuntu uyasheka phambi kwakho ngoba kwathathiwe izinto thize lapha kuloya kulento yabo leyafa le seyagaya ithi sekuqulwa iba yini manje ikhambi lesidala iphume nesithunzi elikudala usube nesithunzi uyabona wena uyayiva lento yimfa kabili so wena utofaka ngako kwesithathu nasokufa wena lento iphila labo umkhovu loyo into yokusebenza emasimini yokuhlakula into yokuthunywa yokuganga idestroy izinto into lengafika ekhathi ekhaya impeyite nonke lele ngingaboni vukeni phesethi sinonke nasheka ntathathathatha bangisana ngomthoyi and leso sikhazi lento nangabe lenye inenkani ayimuki yekubo ithola indawo yokubhaca ibhizi lokuyalihleka nakaniphikisana ngomthoyi ithi angisebenzile ngifuna ubaba namhlanje anginike amashica ami lamakhulu ngoba lento la isadli kudla futhi kulelo khaya lelo nangabe babukele lilalele kahle notice especially emakhaya lezi zinto zenzeka somewhere abuya notice lapho lekhaya baba utawuthola ukuthi right through uphisa umcombothi mara awukazi wabona kuqithwa amavovo siyayazi nathi masikhula le kwezinye indawo ngeke ngisho ukuthi ngakuphilanga ngikhulela ngakhona kwayikhona nje indawo yayihlezi ibalala khona leclean kodwa ukubabone belithanyela amasima khona hlezi ahlaza awungeke ubone imvula yina imvula ingani amasima khona ehlezi ahlaza ahlakuliwe nje kodwa ngeke ubabone belapha emasimini behlakula mina bhuti la ndayikhuluma eqame lapha kubalaleli ufune bayathi lento uyabona into ukuthi uve bethi ungakayibonanga it means awunalwazi layo ngingumsimango ngihlelana kuningi okudlule phambi komehlo ami bhuti singaqoqa la ngaloshona ma cameras ajema kuningi engikubonile mina empilweni yami abantu bathi yini umkhovu yini ifakabili uyabona umuntu uzula esekhelini A1 uyangithola uma usasho nje bileke kulukona lo muzi lo ebusuku kwakukhala igubhu gidwa ungagidwa mina kuna asazi akunasangoma ngenasangoma ngenanyanga kulo muzi babita dambama ebusuku ndo usakhala igubhu kudu makathi pesana bo kuyagidiswa lezi bengisafuna kuya lapho kobhuti lo usukubita ukuthi umdlukulu lapho kuleli khaya lapha bathatha ithundi kubantu balele babe bathi wakcreate amadlodi and kuleli khaya nongabheka ubaba khona kanamngani uyohlala yedwa because uphila ngomdlukulu yena uyathi uthi mina imali yami ngilandela umdlukulu mina konke kwami ngendela ngilomdlukulu wami so ebusuku funa bashalela amajomani bagitse labantu noma ungafika bhuti ungene nokuthi lethi gubhu tishawa ubani umnyama ubone isigubhu ubone ifokolo kuhlelena mnikade ungqono ubeke amahiya yakhe yonke into but aweke umbone lo muntu avukela one day emini agacela ihiya wabo phela ihiya uyogqokela futhi angaba muhle lo muntu agqoka abe smart ageza wena uyobona question mark it's whereby emakhaya abantu benkosi ake niphaphame shem ake niphaphame bazalwane live seliyanqwila leli niphila kulo that's why emakhaya bokuba kutholakala kuba kunenkosi bhuti umsebenzi wenkosi bokugadza abantu hayi lento lenteka manje emakhaya inkosi ethi gijimisa imoto sebafuna imali sebafuna yini bona ugadza isikhatsini abasana so sikhatsi sogadza umuntu labantu sebona isikhathi sabo sebusiness ngoba nisile technology iyaphakama kodwa nalokufa kuyaphakama nabo emakhaya inkosi bhuti begadza abantu webhayi bagadza kanjani labantu inkosi bekufuna ukuthi yona ibe lemandla kundlula wonke umuntu okuleso sikomo yokuthi nanifika ebukhosini into okukhulekela intosho ukuthi qolane ngibona qolane uyagitsa ekhala ke mara ngaze ngabona lidlodi lenteke inkosi lento le ngemthetho uluma induna indlebe induna iyokoba lento lo yithi wena uyibonile kaqhubaka kamkhize kumbe kazwami kumbe kamsimango it's whereby induna sebehamba yohlebela inkosi ithi mntwana wenkosi wena kunene la ekhaya la esigodzinsa like khona umkhibo lo wendekako la msebenzi othi induna lethu nathiwa induna then inkosi ibuthi induna ukuthi kwenteka nathi lapha lekhaya likhona kunetendekako mntwana inkosi asenawe nje njengenkosi la ekhaya ukuseshe lela khaya lela iyahamba inkosi inemuntu wakhe lofana nomsimango ifike ugugula ngale umuntu loya
abanjwe lo muntu lapha kuze hayi phela baqinisile into latha kodwa namkhibo lo wendekako lapha siyasuka lenkosi iyabita funeka nike warning into oqala hayi nokusukela nje kukhwela enhloko ithubela into sangibuyele Msimango lapha ngiyafika ngihlala phansi Msimango wahlala phansi Msimango kodwa yakwathi msikamhlophe la ukuthi wena waqela indzawo ukuhlala la ngithi yebo nkosi athi yakwathi msikamhlophe ukuthi lana umuti kumbe wakamkhatshwa kumbe umuti wakazwane wena uqele nje indlu ubeka inhloko manje angitshela la Msimango mkhiba abantu udlala la ekhaya lapho esiveni sami if mina ngihlula ukuthi uthobe enkosini nale mkhibakhibanyana yami inkosi siwebhayi sekufuna manje ithi mamela ngithi mina uyangiphikisa mina ndakhipha inkomo yami esibayeni siyahamba manje siya le emhlahlweni sofuna mina nawe singalento yakho lesicela induna bethi bethathu dafike takushaya lecolana umsebenzi wenkosi lafanele yena very same time ubuye inkosi ifuna ihlazi ikuveze ebantwini ikupakele ijumba lilanga lihlabile babeli la kumbe unemoto kumbe unamoto bakuthathe kumbe bakudonsa ngeslip kumbe mawdropa yaphuka kumbe konke kanje bokulahla letigangeni le se inkosi tamanje atsabuthi nebani ukuthi wena usuke le uqoshwe yini owafika nje nasi stand bafika nje nasi stand uqoshwe kude lena abuye la bazombeka la ayene lokuganga kwakhe le exercise yakhe ngoba lento iphila kuye enyameni lento yinto lajwayele kuyenda mihla namalanga i-driver ingqondo yakhe i-driver impilo yakhe so angeke asalahla daswa kuthiwa imfene yolahla likhobo layo yeah injalo ke babukeli besibheka nje udaba la lo Umkhovu Mantindane sibheka lento lezi ukuthi senza kanjani sizoqhubeka udaba la ongakwenza wena qhubeka ube ngxenye usubscribe qhubeka ubuza imibuzo umfonele udokotela kwinombolo yakhe elokivela noma uze ngqola e230 yani ithembisa checking Ncube Street uzombona esigodlweni udokotela xoxe kabanzi mhlawumbe ziyanhlupha lezi zinto ekhaya mhlawumbe lento esikhuluma niyazibona ifuna ukusizakala niyazi ukuthi nizokuthola udokotela siyabonga sibonge nina bonke